ehwehwemu ama na ba beto edwa se wo mo a ebra no eya wo tinitini wapom ehurihuri turumika ehwe se dane da nyina no wo tinitini wapom no ehwehwemu no ama na ba beto dwa se wo hamu nchichemu be se aduasa enum de eya eno no boawo ewa akomayade ho na kyese bo ho ban hedi fra akomayade any stroke yade eno nam so ama despite group of companies wo mo edi bibia ba wato din wo so ho dwumadie yi na wotwe awieye bia wokọ emiamia ahodo na wotwe awieye etwam wodwani ekire Gomoa Fetteh ema eno na nanom ahemfo ne adehye wo ho no yekọkire wo mo kwan ahodo mbetimi atentene wapom sempo wo so ho maaya wo mbetimi aye bi na ahodin betimi agina wo naso ede ama wo no UTV enya akonya ene na nanom ahemfo ene adehye a wo mo mpatam ho bi ekasa ya wo mo ekire sa wani age papa. Okay, the UTV as I said, I'm a better yechi. Yeah, the Nana boy, I'm also as I said, one my fee, yeah, I'm a Nija, one my food competition, head cleaning, UTV, Sumaba boy, yeah, sports. Yeah, the UTV as I said, you're second, I'm despite. So I say, so dear Nije, Gomoa Fetteh Kuma. Man, now, Yaraba and count to foam. Now, a doctor for or trader said to me, 10 and na sabi ije banya ahodin wom na ada ono oma de biara na ho ahodin na won kwanda no so otum okwatru sande npe biara moye dan a sabi wawoji bokọ nsemanchi na mom on sede yaraba aka wutu fom na da hono wo dan down na yi na ono ya hu tu bebre ama wanka senyipan na wabusuafo na wadofo nto be hia de obia na botum betenten wampom be na wotwe bia botum ayi bibi kakra na de bia na kire wa hoden a etum ede koba